E tangi apakura ana te iwi o Rangitāne me te punatia ki kararehe o Pūkaha i te matenga o te manu kiwi tea o Manukura. Hei tā te hunga napi i a Manukura, he manu māia he motuhake hoki ia. I kaha whāia ia e te tini ngerongero i roto i ngā tau. He oi no o te Pākia ona e ngā raru tai hema ma te ai a Manukura. Hei tā ngā amorangi o Rangitāne he manu tipua aia kia rātau, i whākina mai e rātau, ka pēhea tō rātau whakanui i aia a ngā rā e haere ake nei. Manukura, te kiwi puiaki, kariro nei. Pērā Manukura i tētahi o te whānau, tētahi o ngā tamariki mokopuna o te whānau, he tino taonga. Tēnei wā e kaha ngau nei te mamai o roto i te ngākau, kua ngaro tō tātou taonga. I tupu mai a Manukura te kiwi mā i te papatiaki kararehe o Pūkaha ki te tapere nui o whatonga. Hei tā ona kaitiaki, he uwhatoa a Manukura i aroha nuitia e te hapori o Reira. Pāpauri, tēnō pauri rawa. I te me te whānautanga mai o Manukura ki te ao nei, ki tō mātau o te kāinga nei, ki ngā kuia me ngā korau he tohu. He tohu pai. Manukura was one of the feistiest, strongest kiwi that we've ever had come through Pūkaha. She showed her true colours early on. She knew she was really, really special. We tried to pair her up with other kiwi over the years and she was having nothing to do with that. She liked being the centre of attention. I te rātau i pokaina he haurua o te kōpū o Manukura. I tēnei tau, ka hapū mai ia, he oi anō, i runga i ngā taumahatanga ki tana tinana, ka mate tahe tana heki, nā wai, ka whai hoki ko ia. This year she did produce a fully formed egg, which is the first time ever for Manukura. Unfortunately, because of her health issues to date, she could not lay that egg. She could not pass that egg naturally and had to have surgery to remove the egg. Unfortunately, the third one on Sunday wasn't to be. She had a cardiac arrest on the table and she didn't make it through. I whai a Pūkaha kia tū te huri tautua ngahuru o Manukura a te rātau. He wawata kua rehurehu i tōna rironga. Engari, kua mahue mai tana tungane a Mapuna hei mōrehu mo tō rāua whānau. Mapuna and Manawa have successfully hatched and raised a number of chicks over the last few years, so he's a prolific breeder. And in fact, on Sunday, the day that Manukura passed away, his most recent egg hatched. So we thought that was a pretty special sign. O katika, kua nā te heke nei o te manu nei, te taonga nei, kia tangihia te manu nei mā mātau, o te rā mā te hāpori nei me ona whānui tanga hoki mā te motu nei pēr. Ka tū te poroporoa ki tūmata whānui mō Manukura hei te tuaiwa o Hānuere ki tōna kāinga ki Pūkaha. Hania Douglas, Te Karere.